we ne di adanse se ampa na Goasomanhene oyotumfo abetwa hene ne Doteyie ya ene ya adwade a ye firi ase abusuafo mohwa mahuni ma bebre wo ha Goaso ahemfie Santehene abetwa hene ahemfie sabre owura no efite abe no so ensafuo no esone egumu panti mahu se omode mrenkansu bi ato ha mesre na me ne wo matwetwe nkomo na opim so TV fo mohu senti a otumfo betwa hene afrato na amane we ekọ so TV so ni within the same me di komla fosu na dia odi be hu me pa ya kanayo edi e be poti na moye ne wa he o me pa ocho nana aye yankola awto abema ye twama no na di nsafu able no ko ne a fle no sa abena wu no wasa akotobi amaye na di nsafu able no na je se na Goasomanhene ne mkoda amutwa na abema no ya ne nkola ya ni okay mama ni we ntu ankomo no so oketechi bra aha edi kan na sana me bewura ma hu se mo de mrenkansu bi ato ha ana ensafufuo ba kusi me benkum na ba kusi me nifa kire se we ayaye no tubi bia ahombone bia beba bia no amatudi pa oduru abadum sawe no asan na chi wow enti mu twa bebia koma mu twa bebia ma Goasomanhene koma Santehene sana moye no pa cha sa pepe ne ya amamre kwa so udimi twa babra kwa onye sawe yo amane kwa so bebia mu we ya mu fita abe ya mu twa ye frɛ ne sei aha na ye hin aha ye bebia ye twa ba ye noa ensa no enti ha na ye frɛ ha abeso no abeso mahuni ye mabibre wo ha papa a edwan a mabudi ade abobobom eno ye de a wada Roma papa ne ye die di fita abe ye so ye di fita abe okay aha ana papa we ye papa ye di fita abe okay ye fita abe ni wi a sika ya betwa sika ye di twa abe ni se li aye no tenteni se de be ya betwa so mutini aye duane tententen ye de ta na achechire se de be ya sika ni tinu awoso okay ani etwa wi a ye de yamfa ka de atrene ye anim okay ansa na we dia ye fere kire kwan ani eche ensafuo ni kwan ye de wuram wi akatechi anim okay se de be ensafuo ni bedru anim a ebenya kwan ye gu akatechi anim okay enta anim wow me pese ye pie ne ye kwa ha ne ye sa babio na ye hwe ye hu se abe no eda ha mu fite ena mode abe no ayini bi agu ha bebre ye hu abe no bi we nya amaye no so kire sei we ne kire se so ko fita abe no anya boafo a obuafo ni we enti we nu ye be we fita abe obi esu wi a wow na wo de tani no wo de tani ni gua abe no ma na wo de atwe ni sei okay enti wakoda ni dua we aha na tese wanya kwan de fita abe no ebia no anya boafo bia enti obuafo ni we okay tini aye we no we ye boafo abe we he ya na esisi ana moto de ba ha he ya na le wo wow ahaya sense ye wo otumfo abetwa hene fie enti abe we de hyeda na eduae enti we nananom obeba ye we otumfo obeba nananom obeba nyina no abe we no mbenom ensa no de ebebu om so omu ntimi nom wow enti ensa no utwa abe na edi endadodo se ansa na ensa na hyase aso abe de ugu ase na echena ubeyi tunkum ade echena 3 days na pu ahuru na chesa eti yesi e kasansa na hyase eso ebi wo me betime ene ye mompe na mo hwie bi ngukura mu na menka bi hwe na me hu sampa maba otumfo abetwa hene na Goasomanhene na abeso ena abusuafo mabai amane ekwan so me oba abeso a esese wo ka bi hwe enti ono wo twa abe no a wono na twa abe ma yewura Goasomanhene ma no de bre kotoko hene nti wo bedika ha nti wo ka bi ade nti na wo ka bi ahwa ansa na wo me ka bi hwe we sa wo be ka se edrowom anase yafura de nti na be kwa ye mbe ka wo no wo ka se bi abeso abae enti na abasa enti na ye kire wo nsa no ene me so me ka bi ahwe na ye hu sampa ya ba otumfo abetwa hene na Goasomanhene na abeso na Goasomanhene Doteyie na nsa no aba wo twa etwato kura makotoko hene ene asanteman ni enti meso meka bi ahwe na mu hweye na mu hwe yakra ma me producer nso na me producer o nana no bada ede pa mache sampa mo Goasomanhene abetwafo enti mbato mo yenko ni sei na yensa nhwe
When you tunkum enti na e desa no ana de apai ni enti good na hu abani bia wo ha mo twetwa ho eno so adwuma be na ye wo ha we no ho ye pese we no agina ho we no bewu a na ya tuwe na to form na ya pono obi ahun se na ye po abe no okay enti abe we de esi ho so anyinu beto abe no so abe se utwa na ehye nyinu ma enso wo se ya bo abedua no so ansa na abe no sanfo no timi a charge eti na twetwa abe o se de be ya abe na ato agu ha no ebenya wia se wia si sukwa se budua no na abe nya wia abusafo otumfo betwa hene na Goasomanhene na abeso ane ewei ti wo mu twa abema no na wode som santehene no wo mu na ye no mu di nkomoyi ye wura mu hayi ye hunu se ade bi sisi ha ensafufo ni bi gumu a epu ahuro bra na meme na won kasa wadaro ma we ni ye den we abetwa sa se ye twa abe na ye tinsa ni wie di gwankro ma ye yi abetwa sa si wo se de be ya wo bi besra wa wo benya nsamanya fe na wo be sole se okotin se bia no wakora ni ho okoye aduane enti obi a ba abeso bia no we ni sa ese de ma no na abetwa nsama wo se mabo ade bi atofo a ye sisi so we na aketetua ni sisi so ye de ade eno no ye aketetua na konya sense aketetua no ne so no ne to no nya ran ti wo fa se konya ma ebeti ato enti emre bia na ese ye bona konya obetena se o na konya so enti kashire ni ye na konya oteso. Wow. Ensafo no egu wenimu a edim na sai emre dodo sai ansa na ayeden. So woteni na anope ya efi na akopima nwumre de enye den. Okay. Na mo sa bene di bosome kode a ensafo no wote ebedu anwumre nu na apai na ayeden. But wada Roma edi enti na mabie so na mon kata so. Asa de be ya okata so a ehuru entimi huru se to akwa to abetuma pai. Wow. Inta akatechu ansanfo ne si wa ehuru enu nti na ya ebio se de be ya ehuru ebenya kwan na ehuru nu anya kwan gu fom se de be ya vepa no ebenya kwan apie Yeduru ha na yehu se mabo apa bi a mode ebre agu so na nkonwa sisi ya ekire sen ekire se wura abetwa dan abetwa for dan ne nkonwa ye wo he awo for dia na ye dia ene ye ntena se na ye nto ye nkomo no so na kire se ampa ya ba abetwafo mu pa na hu galon bi so ha eno so me pa cho no de tinsanfu ye galama de kwa abeso ko tinsanfu ni okay galon ni aha yo mo ba mabo mo pa na mehu funnel bi so ha ene na mafo ye se funnel eno so adwuma be na ye wa ha abetwa so de funnel de no se funnel no uhia abeno de agugalamu a je so de funnel no gum na funnel na support tinsanfu se de be ya ehuro ni ma na egu fom okay ti de yisu funnel no nti shagala ye hwe nsamfo na gufunde ni me nya kwan awura jalika ni nti wo mo de yafa sukum bebre aha ti funo medjuma eye ni eso ne so na etumi awura se de be ya won hwie nwu wow efe papa nsafo na Goasomanhene Doteyie ase ene we ya ha ye na abeso Goasomanhene santehene betwa hene na hemfie ne we wo se de bru okwa kuranse akwantuo nti na betwafo ena aye we ekire nyame ya domo a de bekoso wa ye yase bia no ye de bema mo ya medi de kwame ewu anifo Goasomanhene fie otumfo betwa hene na abeso na mewe